Sibanda nechikonzero chekuramba mwana wangu. uTimothy Sibanda uthe khona mina umkami angimalanga kodwa nguye owangixotshayo waphosa impahla zami phandle. Tshela ukuthi mina wenzani? Inini mina pambili peda ndichimira sinyoro. Mwana ndi akatuza kuti murumandiramba ndopata uya kuno kwamuru kuti tiyananisiwa. Ivo richi mwana waparuri. Sikuma sizo. Yini yako? Oh. Ushaya hapo tu mtu. Kanisa la suku. Wadi za kumikiniza kwa mwende nuku zenu kukula mkoke. Za kumikiniza kwa mwende ndunga kusema kukula mkoke. Alright, this is statement. Karapas, sukuma na mama. Karapas, sukuma dawa. Sis. Kwa majani. Wonke la wavuma loche bajiyeli ngaphandle ilanga lokuqala ngalo ukuhamba lesibili wabiza umzukulu wami labo anti umzukulu wakho ngaphi khona abakwanisanga ukuya lo anti wakho lo mama mbani okay so kuthe sokunjalo soilanga lesibili sahlala phansi ukuthi anti lomzukulu lesiyana wayekuqotshelani singacinga sokuthi ngase ngikhombisa umama wawuzikhonjiwe wawuzikhonjiwe ngase ngikhombisa ngase ngikhombisa wawuzikhonjiwe okay so wawusingasayendlini endlini ngangihamba kodwa isikhathi engihamba ngaso endlini sasesehluleni lesikhathi engihlala ngihamba ngaso oh mfazi wawuxosha mfazi wangixotsha alright teze ngixotshile wawusuhlala khona lapho usukhonje khona ngesikhathi i-first day wangixotsha ajiyela impahla phandle zalala ziphandle ekuseni lalala phandle robani impahla zalala zona zazifake esikhwameni wena-ke athi vele zimpahla zakho zimpahla zodwa kuphela hayi mana sizweni lapha ngisalandisa so kuthe kunjalo ngavuka ekuseni ngathi kumzukulu wami oyinkazana thatha isikhwama sami leso sifake kweyakhe indlu ngakhe ngaphuma ngayo emsebenzini yikho yena azophuma khona waya kumzukulu wami ekhwekhwe wabuya lo mzukulu wami wabiza osisibani babuya so batheze bebuya wathi yena kuhanti izela indaba enje la ukuthi nditshela ukuthi ubhuti mina kangisamfuni lapha ngaphuma phela engayale lapha mina zanathi umuthi ngizibulala nxa engafuni futhi usuka lapha mina imenza phuma ntini ngihambe anti bazama ukubhula umlilo wayehluleka ukucitheka khathesi wena uvela ngaphi thina khathesi mina ngivela lapha okwathwanye khona lempahla zami lapho wakhonjwa khona lapha engakhonjwa khona oh alright hlala phansi sukuma mama tshela kwamanyana ngathi uphotha indoda uphinde libophise futhi indoda kangixotsha kodwa mina indoda yami ngayenzama ukuthi ngingenise egwareni right mina umkama wabe ngahamba ngiyambamba engambamba khona wayengasabuye endlini mina isikhathi esinengangihlala ngikho umuntu ohamba mapha entown ngelanga lokuqala walale ngikho esathi vele ube ngasabuyi itanganda 2 days 3 days awutshela ama breakdown motor sifele ngaphi ube ngasabuyi vele endlini besihlala kulona so mina ukumtressa kwami nokumbamba kwami ngiyahamba ngiyambamba khona bese hlala khona
ngafika ngathatha ingubo esemoteni ayibhayike khona imoto ngabuyela ekhaya ngesikhathi kuselandela kimi wafika wathi mina uvela ngaphi wathi mvela lapha imvela khona njani wakhuluma ama stories ani manje mina ayisha manje wena zonke lapha ekhaya usahlali la kuba ngibaba wakho lapha ekhaya sekunjani sokuhlupha wena uyenelela ukuthi uyehlala ngaphi khona ngani sakhluphana wena wanjani wala wathona kumntami nasengakhonjisa lapha ngikho senjani isenhlala khona sayihle ukuza nana usibona salala sinjani sonke sinjalo kwase kuseni manje la lonke khona phezulu salala sonke ngavuke kuseni ngaphuma ngayetown ngathatha umzukulu wakhe ngabuya lo mzukulu wakhe yikho lokho akuchasa isiko nje sabuya saza ngimfuna yini ngiyamfuna sokumathina yes team zwana mama uthi umama nje uzwa dala kodwa zwana hayi wena awula dala ungawusebenzisa into zakho zokuphayeleta yithe sikubuza wena usedala labo usedala aleli umbuzo yithe sikubuza yena ayikho lokufunayo wena umfazi umfuna yini amfazi ngisejili bandla phansi njani indaba engenza ngijili bandla phansi ukuthi yena wangixoshe kuphela hayi Thembi samthi jeki kulesikhathi esinganani uxotshiwe kade sele 3 manje ngathi nge3 weeks yona le yongayalela umfazi ufuna ukuzenzisa bona ngathi nasingakuvuma khona ukuthi soze lokuvuma soze lokuzwisise ngibabela kulenza esani isizathu ukuthi kwenza ukuchasisa ukuthi isizathu uxotshiwe sokuthambile phela senze saba ukuye njani angikwazi ukuthi sokuthiwa phenduka ngiphetheni nginyatheleni kwese ngisaba bathola ubona ngumfazi wakho zelela abantwana angazake wenzela omama bayakwenza nje obani ngoba besibabonayo beyazi omama owena wesabota ngakulimaza njani maza kulanye but uyakwanisa ukulimala khona ngale lapho khona lapho kunjalo lapha engixoxe khona iphinde ukuthiwa ngendlela engaxoshwa ngayo but anti ukutshelile yini ukuthi ubaye kuxoshelana unje uthe wayezama ukukucorrect ingqondo zakho zokuthi wona 3 days ungabuye endlini 4 days ungabuye endlini uthi kwenza i-breakdown wona komuntu mrewa lapha emkotweni lapha hayi ngangayenzi 4 days nangu phe lelo liphutha ngamfuza ukuyafika kuphela endlini ngamfuza ukuyafika kodwa ngayingasekwa nje khona saka wona waba nesibindi usulesibindi sekuhlala emkotweni ngona phana ushiya abantwana lo mfazi abashiya abantwana nakathesi ndabo le 3 weeks izona ezingekho ekhaya kodwa konke ngiyasupport abantwana labo umntwana omunye engimzalayo ningamzalelayo wamfisa yini wamkhiphe usuku ngo-11 sakuhlala umama yini lo uhlala umama alright mana sikuncedise team ufuna isithembu yini yebo ufuna isithembu yebo sakumfazi uyamfuna uyelo ufuna isithembu but uyesaba ukutshela umamalo ukuthi ufunani angisaba umama ngamtshela wala khona hayi kayeza kavuma phela celanga imbambo umlomo umama ebuya kimi wabuya esithenjini ebuya kimi akhipha inkomo unika umama omdala umbhadala sentatha lo mama so le uzawupha inkomo ula inkomo inkomo wathi ezangida uyayidinga bona alright mzokuthi wena ufuna sithini ngayo baba asevumile ubaba lo sevumile ubaba lo sasike sakhulumelana kwakulumali hayi mana wena lithi wanguthi naliyagijima lithi too much wena lo team lonke liyamatsotsi noma lo mama wakho nowakhonjiswayo sake sambuza phela umama lwana sake sambuza umama lwana but umama lwana watshengisa ukuthi yena la futhi litsotsi njengawe njengothini same wena lakhulumelana lathini naye nalo thimu sakhulumelana wathi yena uyanika imali yokuxolisa elingana lembuzi noma imali
wangakwenzi wathi yena ukuthi athatha umama lo uyanika imali 350 ethi uyanika 350 wathi 350 kanjani kayitholi uzabathola half wathi uzaqala ukunika 100 so ngelanga sikhuluma khona unkosasi ngabe emashop ngathi kumbe uzabuya ntamba amasimbozi mina ngamthi wena ukuze umbhadala ukuthi ufuna uthatha umama lo uyaqala umbhadala ungabe usendlini akho umuntu uyambhadala ule but wena usukwazi ukukhuluma mama lwana sengikwazi ukubuza into kwahlala khona alright Timmy manje sikunike wena sesikunika Timmy isikhathi sokuthi udinge imali unika umama lo bhathukile ngeke kubuyele endlini sesithuma amapholisa ethu azakuvova umoya bona ngale kumuntu lapho lo mama lo mina ndona ngicela ukuthi hayi wena ucela usitshela ukwenza uvume kudala wathi ufuna isithembu umama lo sevumile futhi ukuthi yena ufuna imali engangembuzi lemali yona le wathi ayidingi yokuqala 100 wona uphela kwendlini uchayeke ama errands akho ukuthi namhlulane ngapha usasulane ngayo so usazi ukuthi sokuluma yini sekukhulile umama ukona onke usakufuna njani khatha ndi system osifuna ningozi yani ngoba phela umama lo ngeza ke wamchiya ukumchiya kwakho sokuinvite amalobolo sokuinvite ukumchiya kwakho manje iko lapho okule danger khona yama expense but ukwala lesithembu sakho usibaneja njengakhona ukungcono kanti ilizwe leli vele lihlezi ngelesithembu siyavunyelwa la uyabusujayini hayi phela sesivumile anti kusedalela wena Timmy basopo zakuthatha iqala mfana uyezwa basopo yakuthatha iqala thina sifuna umuntu osivumisa aphi ndasibisele emuva wena umwakho sevumile ukuthi isithembu sengisibonile mbhadala imali yembuzi le 100 leya wena sesikunika idate yokubhadala imali leyo uthatha impahla zakho ezinye uzibisele ngale komama omdala ezinye zihlale komayini nanti kokufunayo hakoni yebo wena wakho nje wedwa ngathi yebo sizadliphala la ayisima ngathi wekhombisa anti uyinkonja wena awuyinkonja anti uvumile wani ukuthi hayi ngase ngikhonjiwe khona ukuvuma ukuthi ngase ngikhonjiwe ukuthi ule confidence lento ayithini wenza hayi umama lo wamlobola yini umama lo ngilobola njani engamlobolanga umama lo uhleli naye so phakathi kwesikhathi nje naye kule imali engake ngayisebenza ngathi ayihambise igcinisa siye lobola yazonyamalala leyo yayimali yenyamalala njani wena inyamali imali leyo wambhadala sekhombisa umama emishini wathi thatha imali yobhadala uqala wesele emishini hayi inkonja le kona ukuze imota ungama-Honda Fit lokuyisipipi pressures buya pressures kabuye so wena suvumile beni seliwele njani mtshela umfazi wakho ukuthi uyamthanda khakelanani khakelanani wena mama usedali phela khakelanani Chibilika khakelani nkondeni asihlangana izandla so mama izandla shona amazama amabili Timmy umkakho awukuxolisa lo uthando uthanda ma kwena intole ngaphendula endlini ungangiyefeni khuluma nawe kodwa umuntu zamali umdabuli angikwanisa ukuthi ngiyamukele ngangasamdingi umkamo wangidabula impisi yami good but izwana phela umkakho sesimnika bambana ezandla asisikaqeda ukukhuluma umkakho siyamnika idate lokubuya le mali leyo imbuzi imali kwani imbuzi $100 siyamnika idate i-130 yokubuya le mali ipi yona leyo wena Timmy mhla ka-27 July ukhathana ubuye le mali leya 130 sini kunkosikazi wakho okwakhathesi ubuyele endlini wona ukuzwile ukudabulile umkakho but never mind idale i-reconciliation le
lingabe edale lapho sokufuze likhangelane noma loflatheleni okokuthi lokho kudabulile izithembu zihlezi zikhona thina sathatha abafazi abaye bengafuni bathi silapha isikhona andi noma kade singabona okunye okuncane pressure ziyathatha bide yebhadala kathi ngakuthini andi lelizwe lesithembu uthatha ungabali kodwa ngalikhonjwa ngalesi asesala akakhonjwa imishini sesala ngawo wenza wena mama la ungena kwa wasikhupha omunye so wena Timmy but ungalokhu khonjwe andi you never develop sezwana kade soholo kuyimota lokuyana kuyiHonda wafa sezi ukuthi futhi usasihlobo sika mama lo wayekuthela imota andi but umama wakho na kade sumbamba so uyakufuza kumenze sophatha kuhle umfazi wakho kuhle liqolelane likhulumisane lingabantu yena lo umama wakho lo umtshela ukuthi hayi zwana mina sembilile ngale wena siyabe sibonana nje yakhona ngwami futhi ungasolilo hayi ngoba wakuthole wena ugezile team umama lo uvelela kulo andiyoza team wakuthole ugezile uvelela kuyo ngakubona ihlo lakho mdlakwana uqalisa ukukhonja lapha sedlula lapha ukuthi umfana lo sekhonjiwe la umuntu mrewa lapha ngathi sizazizwa akuphela ngaviki nangu uTim ngasahlala endlini so hayi ngabo kwenza Tim respect umfazi wakho ngani Tim la umzulu seqolisile andi akho lokho lo andi wazuwa we sekuru sumu leona lo garapasina wazukuru wako wapha parama andi wona wawira Tim imzima wakanomuda alekajihla ihlaka sithembo Thembo johlisa zokutakula bathi iyavuma abantu fana nogara zwanaka iswathi ukuthi bathi bakhona mbona sesiphele la ndi cela usayine lapha sayina lapha Tim bafanele asazi ukuthi siyabhala mama kabapheli wapheli phela yongu uyazala okunye kunamhla kusasa kulokunye phamba kusasa kulokunye